Zarina Pathian Thutak kan ngai thak tu chu mathaya bung somni le pali chang som panga ani Pathian Thu thiang hlim lo ngai thang o chu ti chuan Titiautu ten zol nei Daniel soya kha mun thiang lima ding in mu huna chuan a chiar piang in zia shero se kan chiaron lenge mathai bung som ni pali chang som panga chu ti chuan Titiautu ten zol nei Daniel soya kha mun thiang lima ding in mu huna chuan a chiar piang in zia shero se lalpana tu thiang lim kan chiar tak te kan zatan mal min som sakro se ole zarina kan ngai thak tur Pathian Thu a hi poi mo ema a thu kan lu ma in chong china toy te kan nei ma sa ange kan paro pi le thiang lim zarina hun thattak min pe ka vain kan lo ma he thu kan zir tur hi a soi tu le ngai thatu te tharau hun khatin min pol la tharau thiang lim kan zir ti tu nin thu tak song song a min shwai lu tang che kan ngai dan lovin so het sa I thu ne nei no rem lo te o mani chon min thia sak la I thu tak chu ke ma ni ron phun hetin thu tak zong songa lalpa I tharawi min shwai lu tang che kan hun tira sanga top thleng ni kut chaka kan kol tire I suam min kan di le che ole zarena kan zir tur hi Daniel hapta anti kha ani chho to do na chu hapta in chan dan tur le a in chan ani ti kan shia theina tur ta na chin chia chu mathai bung som ni pali chang som panga hian ali so Krista hian chiang takin min shila ani lengting e sakol ro rel te hi a in chan don ti te rilu te kan lo seng ve to thinin kan ringa ring tu kan ni chuanin chung chu kan sen tur po ani a chan chu hei hi Bible ina a soina sat em ani a he hun chung chang hi Daniela te Mathaya te Thupuana te Thessalonica te chung chu mun chen khat chok kan tarlan ani a chung lo po chu mun sang a hian Bible hian a soina sa em ani ti kha lo shia ila he hapta chung chang he hapta chunga thil lo thleng tur hi Thupuan bung som pathum phei chuan abung pum pui khan chu thu ringot chu min chai pui ani ti kha I azil chiang le alu thu du te tan khan kan chop chok du ani ole kan shia tangin a ma zonga kan zir naw ve chan tir chin chia na te ring tu te na rin na a hu hova an thluk san huk tur te zirti na diklo wang le ti du da na lo thleng tur awanga lali suwa Krista ring tu tam tak te na an phat san tur te hi kan zir to ani chung chu tu na hian a thleng to me ka tu na kan zir lai me ka po hi thleng mai tur din huna hian khovel hi a in buat sai me ka ni ti kha zarina hian kan ngai thladon ani ti chuan naw ve chan te chin sia na te chu kan shia tangin in do thu le in do thu thang ani anga lir te ngianga nga jam te tla anga ti chuanin tun hnaya statistics kan shia ta chuan khovel ramza le som kwa panga zinga ram som nga a chuan jam tu na hian atla me ka ni China po hian jam hi atla me ti kha lo shia ila China sarkar po hi amangang em maya a chan chu north west lama an bu chin na mun chu khokhenga wangin an tun kuma an bu chin chu chheveka engti na ma ni lova 8 lakh ani lova ni ti chuan he ta mar thlang lam chim thlang lam kan en chuanin chuta chuanin China chim thlang lama chuanin thlipui tle ten tin tui lian na salutukin an bu chin te ati chena sa me ma 8 lakh lovin a chua ani chu tiang chuan an thil chin tam taka kha a che a chung video te YouTube lama news channel chen khat chuanin chiang taka tarlan ani ya chunga chang chuanin enge tram a chan chu China hianin khovela mishing mun saria chena mun khat ai tam she thi an khosa a chu wangin tram a thleng ti sathia po ni lovin khala khanin khovel mun sari changa mun chena mun khata chuanin tuna hian tram atla mek te poti theini chu chunga chang chuan chu tian chuan tram te tla a indo thu thang kan shria Azerbaijan le enge Armenia te anin kapa China ina Taiwan la ka tum thu te India le China border kan in epdan te chu lo po chu Quad Alliance and America Australia Japan le India ten China ral lian mek te to me teng Southeast Asia China in so sak na zong te tin one belt one road scheme manga
khovel ram sang sang big takin ram ret hezual South America le Africa rama te chuanin an bat thanga chuanin atam tir meka ti chuan chung ba an pek thelo chuan chung ram te chu ala le ta ti khanin an ram mun then khat kha e an tang in China hian tuna hian an hau me ka ni chung chu kan thenom ram lok Pakistan a po hian chu thil chu thleng me ka ni chumi awang chuanin chu China ina an ram aron lak chho mek dan mutu Pakistani ho chen khat chatuna hianin an hel me ka ni ti te kan shia a ti chuan chung thil sang sang tung lai thilom zia kan en hianin now ve chan til chin chia la te hi chu thleng mol mol ani tin chan chin tha shila om tur thu khap chang som palina kan zir ho to boka zanin kan zir tur hi chu chung chu ma shwai chu ani ti kha kan shia ta ngai zanin kan tur ve thung ero chu e poimo hle dona chu sakol ro rel na in chan dan tur chu kan zir ho don ani chu vain zanin ai hian kan zir tur ai hianin kan lut ngal mai anga Pathian Thutak en chuanin Daniel bung kwa chang somni le pasaria chuan he Daniel hapta chung chang hi chang somni le pali chang khana soya Israel fa te ta na kar som sari 70 weeks atia chu chu ruata ni thu kha Gabriel an shelani da zol ne Daniel he na khan chu BC sang ni le zanga liam ta khan ania ti chuan chung lai chun kan shia tangin zu da ho chu Kaldai ho Babylon ram kanti tin Media le Persia in anwa chuanin an le thal nuwa chuan chumi lal ram hnuaya chuanin I kum som sari chung an tang ani ti kan shia a zol nei Jeremiah kaltanga pathian in a soilo kang chin chu chu thleng ani ti kan shia a ti chuan Gabriel ne na chuan pathian in thu a ken tira ti chuanin Daniel ne na puang ta a imi te tan hian ka som sari ruata ni tia ti chuan ka som ruk le pakwa chu he ta zol nei nung ber Zakaria a awa changala li so Christaron lan thleng inkar kumzali Bible zirna lama chuan silent years kan ti chung kumzali chung chu iso pian ma kumzali chung khan pathian oshia zol nei kha pakhat ma anom lovani are hian are thua maya I thuthung ri zol nei pathian o shin te po khan andong talawati chuan pathian o shelo khanin khovel kha kumzali kha chumi hun chun chuanin pathian atanga hriati na donga le khabuzia ka mo thupuanga mo kha anom me lo kum anga soichin ani ole chu chu rin dan tlang pu yene diklo chu I kan soichi alawanga tuna hian ti chuan chumi kar hun chung a chan chu kar som rukle pakwa chu kum akan chanti chuanin kumzali le ti kha anita a chu chu la li so Christa ron lan thleng la li so Christa cross ken be ni thleng khan han chu taila anita che ni chu chuin kar som rukle pakwa a kha chu a thleng dik to ani zanin kan zir tu chu akar top na ber he khongai na hun khum sang ruk pathian en machine he na ape hun vor top kum sang ro rel chan ma si lali so Christian khovel chu ro aron rel thupuan bung somni chang lien zia ka ro ron rel ma a thil lo thleng tur kha kar sari na ka som sari na chu anita a chu Daniel bung kwa chang somni le pasaria chuanin hapta khat ti na soini chu wangin chu hapta nun ber chu kumsari hun ani dona chung kumsari chung chuanin sakol chitni in ro an re dona ni ti hi thupuan bung som pathum atang khan kan shethe ni chu pakhat chu khovel ro rel tu political leader ni anga khovel ram zong a opanga namtin chitin chongtin sunga ro arelanga rong takin Christian te hi kum thum le achan ve a ngai sai na do da langa ati hlum don ni ati hlum dan tur po thupuan bung som ni changlia khan kan mu a lu atan sak don ani chu wangin Islamic law akaron mangdona chan chu Quran kan share chuanin I Allah amo Muhammad sai chia chu an lu tan sak tur ti hi Quran a hian chiang takin a in zia ka ni chu I an pe hel lawani chu wangin Quran ring tu ani dor ani ti kha khata tang khana chiang em ta a ti chuan pahni na chuanin zol nei der aron suak don ni chu ero chu sa kho shwai tu ani anga chu sa kho shwai tu ve thung ero chu Christian sa khwa angalang Roman Catholic Church kai shwai tu hi ani dor ani ti hi I kong shangin chung chu a chui lu the ni ti chuan tuna Pope Francis ne lai me ki an archbishop nge chuanin kum sang khat zale somkwa pariat 12th century AD to khanin
Pathian hena changin vision adonga chu vision a chuan chung hun laia Pope Celeste atanga chutin Pope zale som pathum na Pope aron ni hian khovel chunga rong takaro ron rel tu tur sakol akha antichrist Christa do dal tu kan ti akha aron lang don ti kha lalpana shia tira chu a prophecy chu uluk taka chut na bu kha a chui chiang du tan kan chok chuak du a ming chu Petrus Romanus ania Peter the Roman ti na nia sap tong kan le lin chuan Petera Romi ti na ni chu ti chuan I chu mi le khabuziak tu chu Chris Putnam MTH apologetics ania tin pastor AG pastor kum somni panga ko shan lo en kol to researcher nita Thomas Horn ane bokani chu mi te pani chuan chu le khabu chun zia ka a indu tan hianin azon thein ka ringa kha kha chu lo chop chuak la mai la ti khan chia zau do tan kan chop chuak ani chu ti chuan kan share tur chu he sakol rorel tur a hi aron lang dona tin sa kho shroi tu one world religion kan ti sa kho pakhat ti lui na setana biak na le he sakol masa jok si baibuk na kai shroi turin zol nei der in aron chan pui ve don ani amaro chu khovel shroi tu geographical area kan tiang ramzong zong ok tu dictator pakhat aron lang don ani ti hi bible in siang takin min shila chu chuan ani leng ting e ro rel chanang kan ti chuanin Daniel abung kwa chang somni pasaria chuanin achabi min te chu Harald thil hlan le in thoi na hi hlan ani le don ati ni chumi chungchang kan zir don chuanin mathai abung somni le palli chang khat le chang thum inkar thu kan zir ho na khan kan soi thuak to chu wain chip cherin kha kha chu ka soi don lova khami zirti na teaching a kha lo ngai thanon le ta mai ta ula Jerusalem ma khwan temple khu Pathian Thutak in mo mishing remrot na nila bin Bible kan share chuanin Jerusalem khu lalpan ka khopui ti in voice chuang thuthung luya hian my city atia ka khopui atia ama khopui a chal om chun ani khavela hian ti chuan chu khopui chunga chuanin lal chi sang sangin zudalal ten Israel ten mo ti khan zudalal ten deu perta an Davida chang khan ro an rel sawa ma cha Pathian thuan oil o wangin lalpan an mel ma te kuta peta ti chuan Jerusalem khu kum sang tam tak chu sang ni deuh thoni chu edi zale somthum panga tanga kan chu chuanin kum sang khat zariat le ti borvel chung chu aram ani lo tu nei lovina oma zuda ho te po chu mun sang sang an darin ma selal pan asoi lo kangin khurama khon kum sang khat zakua somli le pariata chuan ram angin lal panadin ta chumi ma po chuanin zuda ho chu khu Palestine ram kan ti tuna khovel na Palestine ramati ani chia lo ram thiam ani a promised land ani zoka Abraham ate sakate Jacob ate na Pathian na athiama apek ram ani tu ma chu thiang lo ani UN po hianin achu tumdan achu Bible apom lo hin meya ti chuan chu rama chuanin Pathianin enge a temple saturin thu apeni kha ti chuan asama sabel tu chulal Solomona Davida papani ti kan shia BC zakwa khanin alo satoni chu 9th century BC khana sa chu Nebuchadnezzar chuanin BC zanga somriat le paruka khanin arot chemit fekani achunga thil lu zong rak chak no te kha ralak suma khanin I Babylona khanin hon fai fekani ti Bible tang vekin kan shia ti chuan kuram hangin Pathianin Ezra bu kan chiar chuanin chu Jerusalem temple chu saturin zuda ho te chu kura khang lai Persia le media lal mang khanin thu peta ti chuanin am hasaberin Zerubbabel le a ho te chu zuda engam zat kha temple saturin an kira ti chuan Ezran abatan puya ti chuan Nehemiah chuanin Jerusalem khu cheto kha azuk din leni ti kha Bible history kan en chuan kan mutheni ti chuan chu temple chu vai ni na ta na sak ani nuwa khanin chu second temple chu Herod the Great so hun la lal rong tak Heroda khanin lali suana mathai bung som ni le pali chang khatanga chang thumin kara soilo kang che khana chu temple chu asata anima selangin rot chemin om tani chu temple chuan in thoina le halal thil hlan kha hlan turani ti kha dan bu te kan sia chon Deuteronomy ka mun ruata chuan in thoina in hlan turani du na in thoina hlan khalal pana phalloni kamo ti chuan chung chu
Solomon sak temple a khanan ti thinan hlan thina ti chuan temple panina khanan hlan thina ma se chu edi somsari khanin zuda ho romlal ram laka an hel nuwa khanin an general Rome general Titus akal tlang chuanin rot chemin om talali suana apma kum somli alo soilok to chu romlal general nge Titus chuanin aron rot chemit ta fekani ti chuan temple hi avoi thumna tan sak ani don ti kan mu ni chu hei pathum number thum hi form kim na number in pa fa tharau thiang lim ti chuan mi hringa chuan tharau ri ru le taksa ti te lo ni ta ti chuan pathum zel hi in kim form kim na ni ta temple hi voi thum sak ani don ani chu tun hunanga hian ti chuan tun kum sang ru pathian in mi hring ne na na tho theina hun a pek vor to pa hian in chu enge temple chu sak ani le don ani ama chu temple chu sakol lo lang tur hian atipor bang don ani ti hilali suan mathai bung som thile pali chang som panga hian min shil tani chu tak chu sakol ro re na tribulation kan ti Daniel haptan hu nung ber tan na chin chia na chu ani don ani chu mi ma chon temple hi sak tur ani a temple sakani nuwa chuan atibor bang don ani a chan chu helai la ri suan soi hi Daniel soi akha ati kherani tero chu vain zol nei Daniel kal tang pathian ina lo puan chua to chula li so khanin aron nem khet ta chatani chu hei hi thil thleng to ani lova i Bible zil mi chen khachuan Antiochus Epiphanes the fourth i Ethiopian ma dei to a temple pani na ti bor bang tu khan hei hi chu ti thotling to lom khan ron ti ringo ta ma ro chu ani lawani ti khashia ta chu la chan chu i Antiochus Epiphanes chu i swap ma ani i suwa hianin i suwa hianin chu thil aliam to nuwa chuan thil lo la thleng turangin Daniel shil lok na hi soya chu wangin he thil hi chu ala thleng non chau ti kha khata tang khan kan han soi fia du bokani chu ti chuan temple ti borbana tur chuan temple kha a om ve photangai ti kha mol taka han ngai to pho khan chiang mai ni tro tuna Jerusalem tin hun kan ngai to ero chuanin temple an sak chuanin indona chuak mai long mo ti kha mi pa ngai chin chang shedeu hlek chuanin kan hre thiam tlang vekin arin oma amaro chu kong tam tak a omani hemiron thlen the na tura tan hian thil tam tak a thleng thei ta a chumi tan chuanin khovel sarkar pakhat te sa kho pakhat te din ani the na tura tan hian tu na hian na sataka malak mek ani ti kha lo reta ila sarkar pakhat siam tur hianin na an tho na sajia kan ria du chuanin World Constitution and Parliamentary Association hi a chan chin in lo chui the ni chon lo chui la maro chu main media kan ti CNN BBC CNBC khung ho America mi te tin BBC enge British news company te tin India National Television tam tak po hianin news agency tam tak po hianin chu organization chu a ming po hi an lam rengai lawa amar chu polatel nge Gary Ka USA state pakhata an economic advisor chuan atel thu so ni chu polatel te chu British Prime Minister Tony Blair te anni ti khalosia ila Ambassador International Relations experience nei na satak te antel famani ti kha I aron chop chua kan ni chu ti chuan Gary Ka chuan kan tho hi poi mo te lul nen hian a chan chu a minga tang apol minga tang po khan an tho tur kha chu ria the ro kan ni tro World Constitution and Parliamentary Association omzia chu khovel pum huap dan zam kha an na pui berani chu khovel sarkar adin huna danan man tur kha an lo zam lok ti na ni chu main point ni lovin chu khovel pum huap ro rel na ro rel tu te ina ro an rel dan parliamentary system chu an ruwa man me bok ti na ni chu vain until khoya khan na mai lawa an mi than te po kha mi na mai lo tak an ni chu lo sha ta phot tai la chu vain he sakol sarkar din na tur tan hian practical level la malak mi pui mi mir shiat si lawa akal mek dana ka kan shiat du chuan kha lo chop chuak tai latin one world nge sarkar hi adin theina tur hianin ani le enge evidence lo te ta ila European Union khu an experiment pakhatani ti halo shia ila hemi ngai tu chuak tu hi Club of Rome ani Club of Rome chu intellectual ho society ani chu ho chuanin heng ruam man na hi an boi pui chin ani chu ti chuan Club of Rome chuanin European Union khu din an rela until ti theizia chu until rela kha atakin an chanti the ni
chu pol chuan kum sang khat zakwa som sari le paruk dei to khanin le khabu an publisha chu le khabu title chu the 10 kingdoms ani khovel lalram som te ti chuan thu puan in chiar chuanin sakol phasa zok chuan ki som ani thu kan hmu ni tro ki chu lalram thu nei na power thu nei na thil ti the na ako kani mo ti chuan chung ki omzia chu ti chuanin kan chiar zel chuan thu puana kan bung som pasari nin ka hria chu ta chuanin lal ram soma khovel hi thena ni na ti chuan chung lal ram som chung ro rel tu ti chuan he antichrist mo sakol ti kan hriat la zo ne na hian an thu nei na kum sariata nan pedon ti hi bible a hian ain zia kan chu wangin he lal ram din na turata na ruwa man na sang hi akal me kan ti hello share ila tin khovel hi european union chu atira chuanin nge political union ani ma khan tero currency pakhat euro an nei ma dei khan commonwealth of europe sum don tlan ho na economic zonga in pum khat na tho ho na akha an bul chan dan chu ne chu tiang chi sun thuna hian khovel hi hlom som a chena omin hlom som block som hian anin po chan ton ani ti kha hriat a chuling ka hria chu chu ti lama khanin china na chumi zong ma lak dan le khovel op atum dan kong sang te kan hria a one belt one road initiative chungchang te po khang zel khalo ni ta ni chu ole he sakol lalram din na turatan hian nge chul ta ber chu temple ani ani le temple din ani theina turatan hian malak ani me kem tin zo na siam taila ani me kani third temple hemi temple sak ani tur thu chungsa hen ni thina karon tarlan tak pok thomas horn hian le khabu zia ka thil she tak tak high officials ten hian contact ani ya chung ho ina thilan shil dana chuanin US president Donald Trump le Israeli prime minister Benjamin Netanyahu hian alang si lo hian arukaralen ani so mi pui mindir shia tan la du ri lo tina ni maya temple pathum na third temple sakna turatan hian ruam hanan kalpui mek tin Israeli Knesset hian Knesset chu parliament ani me ta an rural call ani chu Knesset hian in unparliamentarian an MP kan tiang somo kini shia thiam danin an MP te chuanin temple voi thum sakna turatan hian in anti ti chan toni chu chuan NPZ nga pakhat chuan a soidana chuanin kumsom kalta khanin temple sakhi Knesset ta kan khel don ani ti min shil ulang chuan kan nui song cheu a oi om lo lutuk ati ni ma se tuna chuan kan khel chan tak to ati ni chu wangin aru karal akal line aru karal lo kal dan po hi oma tin sa khu shwai tu Sanhedrin ana hemi konga ma lak dan kha soile ta lokela tin kan shia tu chu hei Sanhedrin chu kan shia tangin thuthung thara te pokan muni khatero la li so hum lai phe chan larvial ni kha Nicodemus la li so na akom po kha Sanhedrin member ni kha Sanhedrin hi a omani a om mai po ni lawa michin khat soidan phe chuanin Israeli governmental affairs khanin Knesset po hian thu nei na sang tak alang sar si lo hian Sanhedrin hian voice an nei thu hi an soi thina ni chu ma chu lam sar lem lo ni ole Sanhedrin hian in tizong in malak mek Turkey hian hun engom chen kalta khanin Saudi Arabian author nen hian in temple pathum na din tur hian in Sanhedrin chuan Turkey khan conference an lo nei dei to ni chu so en hemi thu hi nasa takin tu na hian an khel chho mek ani chu ta chuan in buat sei dan chuan in he temple la rongbol tu te hi an buat sei mek entinan zatoka thla pui thiam thla ziding kha uluk takin an chuya so pol lo mo namdang nei kwal velo ho khan chui ta an thisen po la thiang lem he ta levia chiang thap khan dan buin zia kangin chung te chu an fapa lo piang lim te kha an nu le pa te hen an di la an nu le pa te pon an hu to lo ti chuanin pathian thuina soyang tak khanin pathian ser le sang he temple pathum na an din dura songbol tur hianin chung levia chi ziding te chu an no sen lai train an la shanga an ser shanga an buat se ni ti chuan thuthung rian zia kang khan in dan bu bik takin Leviticus te ain zia kang khan an thom no hi an buat se vek to ni urim thomim kan ti te diar khim kan ti te kor fol kan ti te kha khang zong kha an buat se pe fel vek to
tin bumbel man turang chi te po hi an ruam man fel vek to ani temple sak chi hian ma ba ka tin ni kum khan hi kan lo shed lo takin he temple la an man tur mai cha ma kha an hlan thiang lim to bok ani chu lo le chu thil mak te me chu I dan bu khan kan mu a he temple sak ani huna hian then thiang lim nan hian bong no sen hlang angai ni chu ana zong thei lo bong no sen hlang I rong dang pol ani kha chuanin a thiang lo ani chu kum sang ni deuh thaw chhung chuanin a piang lo ani chu tiang bong no sen chu aum lo hrim mà rồi chú tún này thì mấy là em mà hôm nay một chân cal ta khanin chú tiệm bông nấu sen chú aron piang đã thắt mày à chú vàng công tin reng ha en hianin I he thil aron thlen dik na tur ta hian prophetic signs kan ti pathian thu thlen thei na tur chance mai pon ni lovin a thleng don ti kan sia bible ring tu te kan ni a chung choron thleng dik chho me kani bong no sen chu tu na hian a piang ta a hlang don nge don lo ti chia anen thla ni chu tu na hian Australian langa a hlang don ni ole chung chu tu na hian ruam man na ni chu ti chuan temple chu an sa anga mo amaro chu temple chu he sakol hian mun thiang lim ber mo pathian mi te chau lu enge pui thiam lal ber chau chu po chu du hun an ni lo yom kipur an ti kut pathum pathian ne ne ya chu da hoin an vong chi na chun chu kal hleng kut te ke ni na good friday kan ti hian I swati ni ni chuan Pentecost kut te tharau thiang hem thlen ni ten bok te kut September thla hian an mang china chung kut pathum te chu pathian in mang turin atia pathian kut te ni Leviticus bung som ni pathum ai ziaka chung chu Deuteronomy bung som paruk chang som paruka chon chu da mi pa zong mang turin observe turin Jerusalem kal turin al pan thu pe ni ti chuan akut nu ber hian in yom kipuran tia tlan na ni a chuan bong pathisen le kel pathisen ne pui thiam chu mun thiang hlen bera chon lu ta ama suala wangin ngai dam adil phota Israel fa te suala wangin ngai dam adil zui china ni chu pathian in a thu pek dan ani ta chu tiang ang muna chuan pui thiam lal ber po adu hun ne lovin uluk takin Leviticus bung som paru khalo cherola thil pakhat po ti theng hil ta sela lal pan ka ti hlomanga ti top me ni chu tiang ang khopa in buat sei chung chu huna chona lu thina ni chu ama chu he sakol Krista der hianin chu mun chu ti bor bang lut bor don ani chu tiang a lut in mu huna chuan atita ni chu he kum sari hun hi ain chan don ani leng tinge chu kan mu theyang helai pathian thusil lok na ro pui zia hi tarlan ka du'a in mu theyang ati chon kan mu thei don ti na ne meya tu na technology kan nei hi iswa hun lai khana nei mi lo daniel na he thu puan lai phei hi chuanin a nei lo le zolang pero khovel hun sanga real time a hun lai thil thleng mu thei na generation chu tun chok hi ani chu satellite te smartphone te internet kal teng tlang te hianin chu technology chu tuna chan kan mang thei ta 5G an ron introduce huna phei chon tuna 4G kan man te hi chon nep lutuk 5G chu ale za in achakani ma se machine taksa le sel na hong dana kha chu I apoi thei dana kha zani na hian soi talo maila soi tur tam tak khalai po khana mani chu mi technology chu bunan to mani so in he huna hianin na sat takin connectivity hi turu dona internet connection kan ti in na sat takin chak dona ni chu 5G chu a thalo ni ti khalo lo shapot maila lo research fe ula ka du'a it's one 5G technology chu he huna hin bun ani to anga Israel mun sang om te kwan live in Jerusalem thil theng kha an pu thei don ani chu tianga ti borbang lai mu huna chon pui thiam lal ber lo chu lo thiang lo tin sia ma se pathian apoi sak lo zia en ti nan chu huna chon lu ta khovel chu pum pui chunga ro re na le thu nei na chu thu pon mung som pathum chang khat thla ta kan en chuanin pe ka ni don awangin tu ma poi sak ka nei don lowa lali suwa hi soi chebong bong dona in sum kar na pakhat ma alan ti don lawani chu tianga ti borban huna chuan he hun khir tak rap thak el tiang ti te kong sang sangin soi ania the great tribulation atia kha he huna hian in chan don ani chu zani na kan zer tu ani lalpan thu kan zer tak te kan za dan mal min som sa cross